Nawag titiang jero benesyo minak hati ring kalai kadi mangkin naukin minak hati sikian titiang napui wenten bebawasan jaki katur durus ijen titiang pawacan lo jero benesyo. Duh, pohon cening. Nah adanya buka bapo di depan kadi mangkin. Nguweh ini mina kadi poko dan cening ada rauh ne buka jani di ponok bapo. Bisa gitu ya. Ini saya waktu. Ne ada mapan di depan kadi mangkin di Rago. Pinaka wang karamo panegara Indonesia. Pacut irago nyung-nyungan mina kadi para anggo pahlawan irago nih dikirim melanin mina kadi panegara irago nih. Nah ada nih buko jani wangsit cen bapo buko cening mangdo napa ini ajak bapo megenu wiraso. Ingian pejalan ini ada meti ngetip mina kadi rahino kemerdekaan Republik Indonesia nih. Nah kene nying. Nejani jalan aturang hidodane nih. Pamiaso nih bapu ado jengelah sesurat. Anggo nino yang serdah bakti rago nih. Pinaka wang keramo. Pinaka wang jano panegara Indonesia. Metinget ring dino nih madan pengemas panegara Indonesia irago nih ke bawah merdeka. Nanah nih ada jadi jening nih nyanetesang nih madan pengaksaman bapo nih ke paru keramo nih bekerja. Nanah lanturan jening dulu. Swastiastu Aing matur bidawak titiang ringling Surya Gusti titiang idedane para keraman titiang ring wewengkonan sejebak jagat Bali rauh ring panegara Indonesia maka sami pemekasnya lugreyang mino kadi titiang di tepang kadi mangkin purun mepesang watur amadre larapan puja pengeras titi memperingatin renggalah hari kemerdekaan Republik Indonesia pengawet titiang antuk puja pengastung kare melarapan sendah pasubakti ringlinggih yang pramokawi dumada ugi preside ngemangguh kesukertan kerahayuan sedaging jagat melarapan antuk puja pengastuti Om Swastiastu. ring parasa madan sami aing wenten mina kadi sepengajap pangubakten titiang ulati wenten daging pikabe manah titiang dasari ring paidapan titiang matungilan katur pengaksaman titiang ring pamiarsa sinareng sami pemekas pemratiaksa ikatunan mata tepang kadi mangkin purun mina kadi titiang sang mekalih di tepang kadi mangkin moto tegar ngaturan mina kadi tembang gegitan
mangda presida angin pertiwimbo ngimoyang minakadi minang daging kayu maka swadharma wentene minakadi titiang purun ngaturang kegiatan di tepang kadi mangkin metingetin minakadi galah hari kemerdekaan Republik Indonesia titiang saking penyuluh kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung keanganin antuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali lama kana presida ngajaga ngwardian minakadi ke bos bahasa paribasa bahasa Bali ni pulih ampurayang ketamatan duane ngakadia sapunika purun prasangga titiang newek sang makalihan ngelungsur agung rena pengampura pingriya ring idadane sinareng sami riantukan menawi sampun mejanten tuna kirang titiang perintah letang ugi sida nuntun dewek titiang nikete mawinan titiang banget pengajak pengeras titiang sakeledang idadane pamiarsa pemekas pemeriat-yaksa ring kewentenan kajian seni budaya inggian kesusastraan indek megitane punika riantukan kewentenan tambah titiang kelintang ledang ugi para idadane pamiarsa sinareng sami ngeter taler nuntun mijeyang titiang pijeket pewarah-warah mangdene presida wenten angin titiang sepak titi siku-siku penganjan titiang ngajahang angge ngajahang dewek mikiring seceroni kaulita hidi wau titiang jero Indonesia puniki sampun presida ngwedara ingin atur pengasaman titiang punapi raris pemargin nyani lurus-lurus icayang titiang jero Indonesia tuh kadirasa lega tanama kena bapo nih segitu ceneng dikanya-kanyani nih ada yang buka bapo mau buah yang ceneng iraga nyarani minat hadi nagingin hari kemerdekaan Republik Indonesia nih kedasar ngantuk ngajegang seni budaya Bali nih keduluran antuk magagitan nanahne ada nyibuku cening lah uang keramu nih nyamu-nyamu anelen pemekas nih cara baos cening marau cara nih gurat dan bahan bapo nih para generasi muda nih para yawano nih sanang patutnya mangda sida kawawah ini dasarin kesenian budaya iraga ring Bali mangda nyina yang presida ngajagang tradisi budaya iraga nagingin minakadi kemerdekaan ini gitu nih jening yang kadiasa punika titiang puniki mangda sida napi wastani ngenaukin para semeton ring Abian Semal kan keton malih benar tuh yang tertujuan bapo nih ada bapo ngaukin jening ngawang jening apangin ada yang teka mai ke pondok bapo kepicang kepang bapo pewarah-warah kengken sujate nih iraga pinaka uang keramo panegara mangden sido iraga nagingin kemerdekaan nih dasar dan diring pejuang penglingsir iraga ning umi segitu jening yen kadiasa punika titiang puniki jadi naukin para semetone mangda sida
Ngamargian utawi pemargin sane mangkin mangga presiden jangkep ka desa punika jare Indonesia. Benar-benar nana cening-cening makauan ajani bapo mapan ada bapo ada pejalan munda pengras titi nyen malu ring ide sangyang widiwasa apang manut ring pemargi apun jalan cening mangga sida memargi antar labda karya sida karyan sida nindo nah cening jani ngeter para semetone dini pemekas ring kecamatan biasa mal pinaka penyuluh bahasa Bali nyalanan ne madan suodar mong sugino Yen ka desa punika titiang ngalungsur mah pamit reunan mun. benar Mangga di sidelan. majalan Inggih para pamiarsa sinamya. Pemekasnya ne majeng ring magesami semeton ring ambare layu. Mungguing sane mangkin sampun punika mewasta sasih mau tamu ring bulan Agustus sane kebaosan. Angyang pangingat Ring sasih Agustus puniki pinaka jalaran utawi dados petinget wanti warsa panegara Indonesia. bulane bersejarah. Napi malih ring sasih kutus puniki pinaka sasih sane dahatin bersejarah. Siu sanga stiman nguni Ring sasih Agustus warsa 1945 inggih sekadi asapunapi Siada panggung tanggal 17 Agustus sasih warsa 1945 nika presiden ke panggung Indonesia merdeka. Panegara Indonesia sane sayuwati mewasta merdeka. Madasar Ini sani mangkin atur uning ayang titiang mungguing pemargi para penglingsiri ini berjuang tua medasar mana las cari
kayunan sanet tulus dados dasar mau perang mau belepati nitenin gumi ngelawan para walanda mungguing sane dados lawan ring payudane boyo jonenten tios inggih punika para iwalandane sane cekah cumangkah nyaja tusing ada kana ragu duaning sangkaning jengah nenten wenten pikayune sumanya mati utawi merdeka sane wenten ring pikayunan para pejuangi sami wadah mobelepati ring ibu Pertiwi bambu runcing sanjatane mau ya diastun ke tuah mepedambel bambu runcing sakewanten pengacak ayat ring sang yang pasupati kelingin ring tungtungi bambu runcing tur sang yang tiga wisesa sani pinake senjata sani dahak utang pengabdian nyane merdeka ya diastun wandah mapedamel bambu runcing sakiwanten asiki pengabdin nyane ngamulihang sanik mawaske kemerdekaan yening suba sangkani bakti madasar antuk las jayuk mobelepati nendehen ibu Pertiwi jare
mawinan warejana sami nyarengin berjuang ring payudani tusing hitungan cenik kelik dua bajang loh kelawani wani Sejarah gunung alas pangkong Irika ring segara ring gunung alas pangkung kadi asa punika kewentenan nyani perang yuda ramas ring segara ring gunung ring alas lan pangkung yudane ramos pisan matahari puputan genang masatya irika ring genah payudani sami medhoh urip medhohan angkian pemuputnya dados puputan dados genah mesatya ring pertiwi mesatya bela negara hidung dasar namne Oh inggih pamirsa sinareng sami. Sene mangke nune ayang titiang purun titiang matur ring parangga parjana ne matur sami. Sane mangkin panegara Indonesia ne puniki sampun kebawos mayusa 76 tiban. Indonesia Napi sane mawinan titiang purun ngaturang tuh panegara Indonesia ne sampun mayusa 76 tiban. Riantukan sampun ditakala majanten sauninga kraman titiang maka sami duke ngawit sasih Agustus tanggal 17 duke warsa siu 945 dikanyakan punika kebaos panegara Indonesia merdeka. Durung
sayuakti sane sampun kebawosan panegara Indonesia punika sampun kebawas mardika saking mau durung pasti kebawas mahardika. Ake kan